All India Radio Imphal medium wave meter za thum somli point khat kilohertz zagyat som galani le FM megahertz za le thum point nga apan hong ki pawang khia paite program hi tuni in tu tak la khom simna le mai khe tu ten phatna la kilom tak tak na hon tel khom teu nga ina inei dingu late lama sapien dingin Gloria Chinyan yang ina sak vi hang poina phwa nang din jang ning chi la dia hon tel tu lian hang lo in ni hu a kai ni hu zo mi te teng teng bana ni hu kempa sa om pa khob le asong kwan tenga ida hontel ingai dingo khobel na balun sa kempil do hi kadam na yam na le pil na le min than na sa o de su kentel zoin Leni nang din zang ning e to pa belin hon boy sak zo no lo di nagam zan na di na min pupi na din hon zang in na de na bangi bel nom na den hon sam zong non wal kahilo Jesu Christ min tan ngai te tanin wa ngai te twak zel ning e ka hun le ni nang din zang ning e to pa ko belin hon boy sak zo no lo Gam zat na din na min pupi na din hon zang in na de na bangi oi in tu te pai zel ni e na ya te kwa ba kwa ma se than gam to pa din la ni din to pan hon dei hun le ni nang din zang ni nge to pa belin hon boy sak zo non lo di nagam zan na din na min thupi na din hon zang in na de na bangi All India Radio Imphal thutak la khom asim tu vunglian moi Manipura zanin COVID-19 nat na ziakin pasal ni kumsom guk le thum mi tuak le numei kumsom thum le yat mi damso zo lo in si amauti Imphal East le thoba la pan hi u hi zanma in pasal somsagi lenga le numei som thum lenga angkom khomin mi za le somte positive case mu thakin amauti Churachandpura pan mi guktel in state sunga district twama pan hi u hi apaita da ka somni le li sungin mi somni gyate dam sianga pot sakenomo Manipura tu ni tanin active case sang le zagya le somli oma recovery rate somsagi le sagi point nga guk % pha hi Chief Minister N Biren Singh in Phaizang le Singtang kamte a khanto na ki kim in muan na le bit na state sunga nam tom omkhom te laka tun thei ding chin a tweet na again BC tungtonin developmental project gukle department tomtoma project tom somli le gukte hon inom hey project te viable sia zale somgyat beida twat a hi doctor nurse le sen saktu te posting changa omna ding mun somle kwa alamin omlel hi twate Churachandpur Singat Boro Bekara Jiribam Tamenglong Tamei None Kangpokpi Senapati Mau Paumata Saikul Zesami Ukrul Kamzong Chandel Chapikarong Morele Tosem hi heite laka Churachandpur Singale Boro Bekara a munte a hon khya tinom ta a
adang tingtu kum December tanazo siang hiding chin Chief Minister Indian Transport Department noya Jiribam Tamianglong More Thanlon le Parbunga heliport bolna ding swangphum honinom Mizoram Solkalin Zanin Aizol Municipal Corporation AMC area a partial lockdown koyaom pathiani tani sawinom Hei thu zanin Mizoram Health Minister R Lalthang Liana Inpuang Senior Officers Saptwa Makai Tele Central Young Mizo Association ten meeting ani na hunwa hei thupuk na lakin hi partial lockdown sungin sample laksa test bol nai lo te test bol hiding AMC area a lockdown ninga ni a beiding himale ni thumbe lapin oma COVID-19 positive mi te to anaki kom khate hei hun sunga zon khya tupna in ni thum partial lockdown extended hi Nagaland na zanin COVID-19 na apandam so mi zale somle khat report mo ahi to kiton in COVID-19 recovery rate somsagi leguk point gyat sagi % tungto he na apandam so report mo te Dimapur apan mi som gyat Kohima apan mi som tumle Zuhen boto apan mi khat hi uhi he tingba na case somli le thum mo thakin oma case mo thakte Dimapur apan somni leli Kohima apan somle gyat le Mon district apan khat ahi tu ni tanin covid na zia ka si state sunga mi som chamtein Nagaland in tu ni tanin active case sangle zale som kwa le thumne ya he na apan damswa sangli som sagi le kwa chamtein hi Guwahati a Mahendra Mohan Chowdhury Hospital a COVID-19 positive ziaka ki enkol numei kum zakhat a upa he na apan damswa in apaita nilai ni in damdo in pot santa Mothers All Age Home a pitik mai handik a hi le nisom paita in COVID-19 test positive hi Doctor le nurse ten he na athwak mo so ziakin kipa piet sakna in lo mu hi Handikin adam so na tunga kipa thu a enkol mi te kyanga giana Health Minister Himanta Biswa Sarma apatak thuleng gian hi ama ahi le damdoi na tengin aita PP chin samuhi Meghalaya Solkalin pandemic huna state sunga siamsin inte sopahi theino na ding in pansan khau tak bollo ding skula regular classroom activities college le siamsin na in tom te tu khani som thum tan khak a hi chi in zanin state's educational department in gen regular class te lak the in ke ma le September ni som ni lekhat ni apan siamsin naw pangte polkwa apan som ni tanti ading in khamna bangza hiam la khya thiding Hei siamsin naw pangten containment zone na khalo siamsin inte a heu tu te u pina to voluntary basis in ho theiding hi school naw pangten sin lai haksa asako athi siam lo te u assignments student assessment le teacher student counseling ading in siamsin na inte hon hiding school colleges le educational institution na ho theina ding in sin lai naw pangten nu le pa te phalna gel tho ala ngai ding hi Meghalaya a zanin mi zale som guk le khatte covid positive case thakmo ahi to kiton in case sangli zathum som ngale sagi in pungto heina naziakin mi thum si be in asi tengom in som thumle ni chingto hi covid positive case mo thakte laka East Khasi Hills district apan mi zale nga East Jaintia Hills apan mi somni legiat West Garo Hills a somlani Ribhoya kwa South West Garo Hills a thum East Garo Hills a ni le Southwest Khasi Hills le West Khasi Hills a khatwak hi uhi zanin mi somsagi legiat vel ding heina na apandam siang uhi Meghalaya a tu ni tana covid na apandam siang mi sangni zathum somli le ni pha Sikima zanin mi somale thumte covid positive mu thaka hi to kiton in COVID-19 case sangni zani le somsagi leli in pungto heina na ziakin zanin mi thum si be in asi tengkom khomin somni leni phata hi case thakte state sungmun toma pan hi uhi COVID-19 case sangni le zani le somsagi leli omte laka active case zali le somguk le thum oma mi sang le zasagi le somkya le kwati heina na apandam siang uhi tunya dinga thutak la khom isim kya the hi tenga hi Government of Manipur Directorate of Tribals and Hills apan the sakna Department of Tribal Affairs and Hills Manipur to swa dongzui in pre-matric scholarship
polkwa apan polsom simti le post matric scholarship scheduled tribe students te ading in online tungton in apply thei ding heading in no le pa te kumkhat lo noi ni apan noi ni le singa tan a hi ngai ding hey scholarship apply nam te ading in national scholarship portal nsp 2.0 tungton in website scholarships.gov.in a september ni somlenga apan apply thei ding online last date pre-matric le post-matric schemes closing date somlenga november sangni le somni institution verification last date 15/12/2020 district level verification last date 15/1/2021 state level verification last date 31/1/2021 COVID-19 dona a frontline worker te na sep pan pi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a pan la zel in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heina na ve khale quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India latil ani na ding in vi pum khan hang inasak o na in sung na lem fel hiam chi la vi pum khan hang in apwa dia hon tel tu te lamfel supermarket a om ngai thian chingin mun tom toma om alom thi thi ti ngai dinga hon tel ingai dingu yai kho vela mi tampi te in sum nom na sum le pai chi thanei deng suwa un teng in song in sum en kon man non talong o na in sum na lem fel da ya in kwan gimin hot dam na hi wi ya khan le man that ding ngai ngam mo in kwan nuam sa lo jing hi nang kin kha tenin sum nok na di siam na pil na nei pot le hang min tham na te inei chiang in nuam sa in ni ki pa ding chi o na in sum na lem fel da ya in kwan gimin hot dam na hi wi ya khan le man that ding ngai ngam mo in kwan nuam sa lo jing hi nang ove apum pe anei in taksa nei long in i om zong tua te a lung wana om lo jesu krista nop na kimi o na in sum na lem fel da ya
lệ man thật đình nang ai ngắm mò in quan nuông xa lộ dinh ta hi na ngun la ti la thum na le top na ding in kham khan swan le lom te na sak na gel ngei sam hiam chi la dia hon tel tu agar tala om ronald yanson mong hau zelin mun tom toma om alom il le ngai ma friends te ngai dinga hon tel ingai dingo khovel thu pina le palut na te ahat na teng to mang thang lel lel hi o bang teng moanga tut kholai na hiam khovel pa na la sot non lo dinga nagel ngei sam hiam hin kwa beinunga na tang ton zot na ding mun unau gel chian thak đi về na lung dei hiak la kho velet lom na nei na lam le na mua le go te pathian gam hon tun di nga om na diam agam le adik na zong ma sa zoni nagel ngei sam hiam hin khwa beinunga na tang ton zot na ding mun unau gel chian thak đi về hong i tu tô pan tun zong hong sam hi nia lai lai ding mo ai ít na onem na tang ton mun ding gel chian thak đi về na lung kim na hiam na khamuang na hiam na gel ngei sam hiam hin khwa beinunga na tang ton zot na tunia dinga phatna la na hon kilom tak tak na hon tel khom teu ingai theu hei teng hei ta All India Radio Imphal jing changin thutak la khom simna le ke nangge na pan phatna la ngai na inei dingu tuni ta lam dak le minute som ligin to kitonin ihunu abeita monchi a paite program ngai teng teng om noam le mangpha